সকলৰ নিয়ম মতে তেখেতসকলে টিকিট লয় বুলি আমি শুনিছোঁ, কিন্তু আমাৰ নিয়ম মতে তেখেতসকলে টিকিট লয় বুলি আমি শুনিছোঁ, কিন্তু আমাৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট ইনাগোৰেল মেটচ হ'ব তাত কোনো টিকেট নাথাকিব আৰু চবে আহি অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব আৰু বাকীখিনিত আমি আলোচনা কৰিম। কিন্তু আৰ্মিৰ এটা নিয়ম চবে মানিব লাগিব, তেখেতসকলেও বেলেগতো কৰিছে, ইয়াতো কৰিছে আৰু ইয়াত যিখিনি তেখেতসকলে টিকিটৰ যিখিনি ফাণ্ড পায় সেইটো দুৰান মানে যিটো আমাৰ কমিটি আছে তেখেতসকলে বিভিন্ন ফিলান্থ্ৰপিক আৰু ৱেলফেয়াৰ স্কিমত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কৈছে। গতিকে বেলেগ ঠাইত যদি এইটোৱে নিয়ম চলিছে, আমিও আৰ্মিৰ নিয়মটোতো ব্ৰেক কৰাটো ভাল নহয়। তথাপিতো ফাৰ্ষ্ট মেটছখন যিহেতু ইয়াত আমাৰ ৰক্ষা মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও আহিব, যে অপেন কৰিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলে এইটো মানিছে। BA BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय। गसाइगाव जारागुरि गोविंद बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150 फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन। 150 निफ्राय 200 सानि गेजेराव 75% रेहाय, 201 निफ्राय 250 50 जौखोन्दो रेहाय आरो 250 निफ्राय 600 नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25% रेहाय होनाय जागोन। जारागुरि गोविंद बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुनगोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा। बड', इंराजि, एसामिस, पलिटिकल साइन्स, हिस्टरी, इकोनॉमिक्स, एडुकेशन, फिलसफी, ससियोलॉजी, जियोग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन। लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा, एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिविटीज, कैरियर काउन्सेलिं, सांग्रांथियारि हाबाफारि, रिविजन क्लास, लोगोसे स्पोकन इंग्लिश, सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथायबो लानो हागोन। गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 7002271 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम। कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in, इमेल आईडी govindcollege@gmail.com।